Nedjelja 22 sata i 30 minuta, vrijeme za emisiju 100%, našu sedmičnu TV debatu u kojoj učestvuju Božena Jevlušić, Sandra Kolaković i Mihajlo Radojičić. Ja sam Ksenija Popović, a naša prva tema večeras dolazi nam iz Grčke. Jorgos Katidis, igrač grčkog fudbalskog kluba AEK, doživotno je isključen iz grčke reprezentacije nakon što je, nakon gola koji je postigao sa svojim klubom, navijače pozdravio nacističkim pozdravom. Grčka fudbalska federacija izjavila da je posrijedi teška provokacija koja vrijeđa sve žrtve nacističkih zvjerstava i vrijeđa duboko miroljubivu prirodu fudbalske igre, dok se Katidis izvinio i tvrdi da uopšte nije namjeravao da učini bilo što ima nacističke konotacije, da je on samo htio da pozdravi povrijeđenog saigrača koji je sjedio na tribinama i da on koji ima polubrata iz Puerto Rika koji dolazi sa Crnog mora u životu doživio i najgoru vrstu rasizma, te mu nikad ne bi palo na pamet da po toj osnovi uvrijedi bilo koga. Da li je grčka reprezentacija pretjerala s ovom mjerom ili je to način na koji treba da se borimo protiv bilo čega što može da ima nacističke konotacije? Ko će prvi? Pa ja ne znam. Evo, znam da je jedan put u jednoj od skandinavskih zemalja, mislim u Švedskoj, profesor istorije koji je doveo u pitanje holokaust kao jednu istorijsku pojavu, na osnovu toga što su djeca ispričala kući o čemu je bilo riječi na času istorije, izgubio posao. U mnogim od zemalja razvijene zapadne demokratije bilo kakva vrsta benevolentnog stava prema nacističkom nasljeđu podrazumijeva i vrlo oštre neke društvene sankcije. U tom smislu Grčka je upravo na liniji takvih nekih ponašanja, premda kad se pogleda pozadina i sva neka rodbina i sve to što taj igrač ima i do tada, pitanje je da li možda nije u jednom dijelu doživotna suspenzija nešto što podrazumijeva da su stvari nepopravljive, da se ljudi ne mogu popraviti, da ne mogu na neki način i da se povuku. Istina, taj igrač na onom snimku ima jednu onako prilično izraženu tetovažu upravo na toj ruci kojom pozdravlja, po čemu gotovo onako tipski podsjeća na jedan neonacistički manir koji dosta mladih ljudi prihvata upravo i zbog ovog karaktera zabrane. Zbog te snažne restriktivnosti koja se u odnosu na ovaj najveći zločin u istoriji čovječanstva sigurno postavlja. Tako da jednim dijelom možda jeste, ali se plašim da kao i svaka odveć jaka restrikcija možda i neke kontraefekte ne izazove. Pa, mislim da je prejaka ta kazna. Daleko od toga da mislim da to ne treba biti kažnjeno. Treba, ali doživotno suspendovati sportistu da ne nastupa za svoju reprezentaciju. Mislim da je u okviru bilo koje zemlje bilo mnogo većih prestupa gdje ti, da li bili igrači ili učesnici u sportu ili bilo u kojoj situaciji nisu suspendovani, nego su bili kažnjavani na ovaj ili onaj način i dala im se šansa za popravak. Ono što je za mene interesantno, isto taj momak ima 20 godina. Ne želim ja da kažem da je on ni baš premlad, ali hoću da kažem da mladi nose i neki svoj bunt i baš ovo što je izričito zabranjeno može da ih i izaziva. Ne znam, moji su sinovi tih godina i kod njih primećujem dosta, ne u tom pravcu, primećujem dosta tih nekih stvari gdje oni baš žele da idu nasuprot onoga što su neki društvene norme ili standardi. Naravno da bi to sankcionisala, ali ne na taj način i nadam se da će posle izvjesnog vremena on dobiti ipak priliku da ne znam, za neko pomilovanje ili smanjenje kazne ili za bilo kakvo razumevanje, ali tako preoštro kazniti, ne znam, više mi to liči kao da se sakriva nešto još drugo što bi moglo da bude iza toga, a ne samo taj čin. A kako doživljavate ovo njegovo opravdanje da to uopšte nije bio pozdrav sa takvom pozadinom, da je samo mahnuo svom kolegi? Da li je to moglo biti dvosmisleno uopšte? Ta vrsta pozdrava konotira sa jednom drugom vrstom navijačke manifestacije, a to je, sad sam upravo paralelno sa ovim događajem našao na internetu, čitao jednu stranu stadiona koji drže ruke doslovno u tom pravcu, samo što ih drugačije ispružaju. Ali su ruke stvarno podignute. Dobro, taj Hitlerov pozdrav je u stvari bio koreografiran. On nije napravljen slučajno, niti na njegova dva brčića ovdje
kretenizovana, niti ta frizura. To je sve bila koreografija. Jer nacizam je podrazumijevao veliki dizajn. Znate, Hugo Boss je njima dizajnirao uniforme. Znači, fašizam je potpuno osmišljen. On nije improvizovani i slučajni događaj koji nekome nešto palo, pa taj pozdrav šalje određenu poruku. Tako da nije ovaj pozdrav mogao slučajno dobiti taj oblik. Da, ne može biti slučajan. Sad ima nešto još iza toga grčkog stava, revolta tog momka, a to je odnos, oni su slikali Angelu Merkel na karikaturama i na plakatima sa brčićima i sa svastikom. Oni su već... Ko, Grci? Da, Grci su već u ozbiljnom otporu prema zapadnoj asocijaciji koja se zove Ujedinjena Evropa iz razloga što su se Grci užasno zadužili i to ne može da vrati Evropa, a da ovi se razmeću. U Grčkoj je bio jedan od manira da se zaradi varijabila, kako mi to kažemo. 13. i 14. plata. I znate koja je bila varijanta? Ako dođete na vrijeme na posao, već imate varijabilu. Oni su potrošili 400 milijardi. I sad taj revolt, naravno, u toj mladosti, možda se izrazi na taj način, on je poguban za njegovu karijeru sportsku i poguban je uopšte za taj uzrast. Jer, znate, ta vrsta protesta može proizvesti upravo ove konotacije. Da neko u znak protesta baš se posluži najekstremnijim sredstvima izražavanja u javnosti. I to... Možda je u tim godinama i nesvjestan kompletnog značaja koje nosi taj gest. To samo po sebi šalje poruku, makar on ne mislio u sebi da će poslati tu poruku. Teško je ne znati šta je holokaust. Teško je ne znati. Međutim, ali ako pogledate među pa to sam upravo htjela. To je to na što Sandra ukazuje. Ako pitate mlade ljude, ne uzmete naravno neku populaciju koja su, da kažemo, najbolji đaci ili su najinformisaniji. Na riječ šta je holokaust, oni staju, ne znaju šta je. Ili znaju toliko površno da ne umiju da se udube u sav značaj koji može da ima. U vremenu koji se ovako brzo mijenja i zaboravljanje je strašno brzo. Tako da je možda to on negdje upravo iz tih neonacističkih mladalačkih krugova pokupio i iskoristio na toj utakmici potpuno bez veze i razorno po karijeru. A onda svaki ekstremizam ide iz socijalne podloge.